samo najave utakmice protiv Čelka. Ajde. Evo, sutra vas očekuje utakmica protiv ekipe Čelk Junior. Kako se ekipa priprema, da li su dovoljno spremni, budući da su prije nekoliko dana igrali utakmicu Evropskog kupa? Dobro, ja sam im nakon odigrane evropske utakmice rekao da ćemo nešto više pažnje posvetiti oporavku ekipe. Evo, malo smo jučer napravili jedan klasični trening oporavka, bez lopte, bez rukometa, evo jutros neku kombinaciju. Za sada ide ok. Mi imamo 9 srednjoškolaca i nama su ovi jutarnji treninzi manje više uvijek bili malo problematični zbog brojnosti na treningu, ali evo, odradili smo neke stvari taktičke za sutra. Večeras imamo još jedan trening, nadam se da ćemo se oporaviti. Neke stvari su optimistične u smislu povratka nekih igrača koji nisu igrali neki period, to jest nisu igrali nijednu do sada zvaničnu utakmicu, konkretno Luke Kneževića, Marka Lukića. Evo, jutro su odradili punim intenzitetom obojica trening, tako da ćemo vidjeti za sutra u kakvom će biti sastav. Ono na čemu ću najviše insistirati, to je da nema puštanja. Ja znam da je ovo mentalno bilo ogromna i energetski i mentalno potrošnja, ova utakmica protiv Kastriotija, međutim, ukoliko ne odigramo dobro, sutra ne potvrdimo tu pobjedu, mi u principu nismo ništa napravili i ispadamo smiješna ekipa koja recimo bira utakmice. Tako da trudit ćemo se da bude maksimalna ozbiljnost, maksimalni angažman i da ne razmišljamo previše protiv koga igramo, nego da razmišljamo kako ćemo odigrati, da nam svaka utakmica, svaki trening bude isto.